ole national holiday ole tasileo mato pokalame sasane falaulo ino o aia tau Faigapalota lo ai po au o au tiu te la rotu la fono e fai so e fa Talanoaga lai me sei planga talako e ia tato a ongale a per masanesa mo o molo Faigapalota uma le tu kwa ko Talanoaga le Faigapalota e pa la nga ko nga le longa ke le ngole national holiday ole tuainga information le ava ko le Maina ole tulanga ole Faigapalota ma tulanga pena i tia onga ina ia tama wa i loto fana ma tuai sei fa tala fo ile tulanga na so ole me ko le fo le temin nei ole wa lu ia suinga fo ko tu la fono ole la fuanga ia pe o topics o la unga ia mo me debates wa ni views atato o mala mai temin o falo no ko na ma to ia ma fa mau la Lemisio ta ko la ngai ta mai ia ma foi la eu ngalu na falo wilo tau sanga yo o le wa mai fa lo mai le to electronic voting pe fe na yele po kla bo ya a tono se tapla sili le onta o mole ta to tu ia ole ngangal na ile ofisa le mai ole Faigapalota le wa face wono tilo po ako inga na yai o ame mana mi to fa le la yel va na le electronic voting ele ngate va be o la partino le Faigapalota e secure ya to sa ande le information lo avc ya le ya fanya masani po traditional methods o le tato fa masolo mo fanya Faigapalota